هذا مفتاح افكلي لا ويا لآسي دبا جبركو بجهشتنا قفلا کوگه که هاریکاریانه جبر جنگی بونه و نابید. جنجاما نشاندن هاریکاریان حکومت عراق و کوپیویستو کم بونه ین رکراو ناو دولتی جبو آوره و پنابران. دما به سر بنکرنا در ین بان کوگهان را در باز دوید دریج دبه. کمپا حسن شامل سنور پارزگاه هاولره. آواره نوتینجی جهوان تیدا تکرن. سلاف لوا بندهی که ابراهیمی چوان سپاس جبو خوده ام هیویا خوده نه هنگ چند کسن بیرده جین؟ 3 کس باف، دایک و کرکی من جکنگی واره؟ نزیکی 20 روژان دبه الله مساعدات ماكو كل شيء خوده آلیکاری تشتک نینه هر تشتکی که هبه اموی چیت کنو بس جو حکومت عراق جنینه؟ والله احنا ما نعتمد على الحكومة العراقية ام پشتا خوب حکومت عراقی و گری نادن ما چکریه ام پشتا خوب حکومت ویدری و گری ددن نه یاخوا ام چه خاصی بیجن هر ویدری و هون باشترن او لیا حتی آلیکاری نبن افدر هر باشتره اذا ماكو مساعدات بس هنا احسن لگوری کارگریا کمپا حسن شام هاتنا آواران یا بردام او تنه مها سباتا بوری زیده تری 6 مالبات نوهاتی داخوازن اشتجیبونا دناوا و کم پیدا کرنه پرانیا دمین خواه دبنداواریا گهشتنا آلیکارین زیده تر دا در باستکن دویا بوجه دستپیکا سالا 2024 و 4 سالکین خوراک جالی حکومت عراق و گهشتبان ناوا و کم پیدا. لیتن 2 جاران شاندنه. یا تندرستی جه 4 سالکان بشا 2 ماهان 1 جار جی ندانه. سالا 2023 جی تنه 8 سالک پارا 4 ماهان شاندنه. بتنه دناوا و کمپا حسن شام دا 1112 مالبات تیده دجین. اف هجمار بردام دزیده بونه ده. جبرکو هجمار هاتنا آواره نو زیده تره یا جه درد کهون. با آوائه کی بتکرا مهانه 13 مالبات آواره نو داخوازن اشتجیبونا دناوا و کمپی ده دکن. ده برام برده جه مها تباخا سالا 2023 واره. 532 مالبات لبنده رازيبونا حكومات عراقنا جبوكو بكاربن بقرن موصل صدی 36 پرانیا آوارهان لسنور پارێزگەها دووکێنە صدی 12 ئەوان دناوا کەمپان دا دژین و صدی 24 دناوا باژارên سنوورێ وێ پارێزگەهێدانە هەولێر صدی 25 ئاوارەیان لەخوا دەگرە ژوێ صدی 2 لە ناوا کەمپان و صدی 23 لە باژارانن و کێمترین ئاوارە لە سنوورێ پارێزگەها سلێمانیێنە ژە صدی 14 ئەوان صدی 1 دناوا کەمپاندانە و صدی 13 دناوا باژارên سنوورێ وێ پارێزگەهێدا نیشتەجێ بوونە. لەگەل بەرێ خوددانا مەژە سنوورên هەولێرێ بۆ کەمپا شێخان. تەواکا بارانێژی گەهشتێ. بارانە کو بەشێکی ئاوارەیان بە خێرهاتن هاوێ ناکەن ji ber çûna avê bû nava konan de. 3206 kes ji awareyên Şingalê di nava vê kempê dane. Da beşî ser 665 malbatan bûne. Behz behsa biryara vegerê geheştina madeyên dem bi serveçûyî û nedana nefta spiya jaliyê hikûmeta Iraqê de. اما اگه جوان موادد هکا هجرو مهاجرین توزیع کا سر بی خلطی راستی اما نین بکار اینان وقتی تو بکار دینی تو زانی هکا یا فاسده یا مفعول وی چوی اوجی وقتی لاصق بیش مفعول وی نشوی اول لاصقه تید بکار اینان دوید تاریخاوی اکسپایری لیزری بی اول تید بکار اینان اول دیاره اول خانیه منه دچوا استاد ورما اویجی
یان گوجارێک دی پشتی نهده ساڵا چم خیڤەتەگەر وێرێ بەدەمژی ئەڤژی نەحەلا بلاشتەکەی بگەن سەر ئارد الواقع بلا حلەکەی بۆ وی خەڵکی بوون ئەف خەڵکە دێ زڤرێت بلا ئەمنیەت و خەدەماتە متوەفرکن لگوری آمارین وزارت نافخوای هرما کردستان د 4 مهمبوری داواتا حتی داویا ثبات 688 آواره نو هاتن هرما کردستان و ده همان دم ده 2151 کس بگریانه. حکومت عراق 3 تموز 2024 و کوداوی رو جامانه و آواره اند ناوا کمپین هرما کردستان ده دانیو 3 بجارده آن داتین پیشوان یکم و گریان بو سر جه خواه دوام نشته جبون لوی جه نهاوکو آوارت دادجین سیم چون جبو پارزگاه کادن و ویدمه وکو وگریای دهیت هجمارتن لحکومت هرما کردستان لدیجی وگرا بزوره کۆتایی لە 3 حوزەیران ئەوەی نەگەڕێتەوە ناوچەکانی دەتوانێت لەو شوێنانە بمێنێتەوە کە لەی ئاوارن کە بەڕاستی ئەوەش مایەی قوبوڵکردن نییە پێویستە کێشەی ئەو ئاوارانە چارەسەر بکرێت تاوەکو بتوانن بگەڕێنەوە ناوچەکانیان لە کاتێکدا کە ئەوان کێشەکانیان بەردەوامن چۆن دەتوانن بگەڕێنەوە ئەو ناوچانە بۆیە ئێمە لەگەڵ گەڕانەوەی شکۆمەندانە و ئارەزومەندانەی تومارکرنا زیدابونا هاتنا پنابران لستر جه تومارکرنا وگریانه لچوار مهمبوری 5810 پنابر نو هاتنا هرما کردستانه ده برانبر دا 5009 پنابر وگریانه ولاتن خواه پارێزگا هەولێری ژی دێ ڕێزا پێش دەیەژێ لە خواگرتنا زۆرترین پەنابەران بێت و مارکردنا 134,462 کەسان سەدی دە هاوان دناوە باژاراندانە پشتی وێ دهۆک دە ڕێزا دوێدا تێبێ بە حاواندنا 84,381 پەنابەران سەدی دوی هاوان دێ ناوە باژاران دەدژین و ڕێزا سێیەدا ژی پێرێزگەها سلێمانیە تێ بە پێشوازیکردنا ژە 35,357 پەنابەرên تومار کری و سەدی سێ ئاوان di nava bajêrên wê parêzgehê dane. Berêxwe dideyne kempa dareşekraniya penaberên Rojavayê Kurdistanê li parêzgeha Hewlêrê. Ji sala 2021 heta dawiya 2023 şeş rêxirayên navdewletî alîkariyên xwe li ser 2,565 malbatên di nava vê kempê de dijîn qot kirine. دولمندا نجه جارا دولمندا وجوئيني اليكاريا فامن دالابك هات تبينا تشتك تانية اجمهان هذا يوئيني قد كريه ارزاق سرما قد كريه مالباتێکا هەشت کەسیە کوڕێک و سێ کەچێن وێ خوادی پێویستیên تایبەتن. ممتازê babê wan temen 5 salî 300,000 dînaran qerezdarî dukanddaran e. Amaje dike ku ji ber têkçûna tendurustiya xwe û pêwîstiya zarokan bê çavdêrîkirineka zêdetir ji zarokên din nikare karekî jî bike. Xwedê şehed bêyî zarokê min daştê nexwarin. Ana zê rabim herim dikanê deyim bikim tenaz kir. Ew xwarnaz deyim bikim jî di ber me ber min û zarokê min naçin. Ji ber çi naçin in subê tu naz wan vekirî. Herêma Kurdistanê 902,379 awala û penaberan vetihewîne. 630,602 kes ji wan awaran ew 272,317 kesên din jî penaberin. Dabeş dibin bi ser 189,898 malbatan de. Derdûra sedî sîha awara û penaberên li Herêma Kurdistanê dijîn di nava 33 kempan dane. Li parêzgeha Duhokê 15 kempên awara û 5 jiyên penaberan in.
پشتی وی هولیر ته به هبونا 10 کمپان 6 جیین آواره و 4 ین پنابرانن و لسلیمانی جی 3 کمپمانه 2 جیین آواره و 1 یا پنابرانه. پشکاشری جه دابین کرنا تیچوین آواره و پنابران وکو پرورده تندرستی آو و کارابا کم کرنا گلیش و دابین کرنا آسایشا کمپان دیگه به سرملی حکومت هرما کردستان تیچویا 1 آواره یا پنابر یا روزانه 2.3 دلار و سالانه 841.8 دلار دیگه. زیادتری صدی هشته هم زاختین کمپان دکه به سرملین حکومت هرما کردستانه و افریجه به کمبونا هاریکاریان ده مازنبونا بردام ده. نزدیکی صدی هفته ها دناوا باجاران ده جیدجین به جدایی. سودجه همان وان خدمتگزاریان دبینن ین حکومت هرما کردستانه پیشکشی ولاتین خودکه. حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر لە 180 خەرجی خزمەتگوزاری ئاوارەکان لە خۆی دەگرێت وەکو ئێوە دەزانن کە کۆمسیاری باڵای نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری بەنابەران هاوبەشی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن تەنها لە بابەتی کارگێڕی و ئیدارەدانی کەمپەکان تەواوی خەرجیەکانی تر بەداخەوە لەبەر ئەوەی ڕێکخراوە نێودەوڵەتی و ئاژانسەکان لە ئێستادا هاوکاری و پشتیوانیان بۆ بابەتی مرۆیی زۆر کەم بۆتەوە. جبر دولمندیا عراقی و کمبونا هاریکاریین دارایی جالی ولاتین پارابخش و جبو آژانسین سربنتوینیه گرتیبه. پیشکشکرنا هاریکاری ناودولتی جبو کمپان کمبونا و کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران UNHCR داخوازش حکومت عراقی دکه به ارک خواه برانبر آواره و پنابرین لهرما کردستان دجین رابه. Because Iraq is a rich country which can take care by itself of جبر کو عراق ولاته که دولمنده و دکاره بخوالی کاریا آواره و پنابرین لولات خواه بکد نهاده موی هاتیه خدمتگزاری انگشتی پیشکشی وان بکد جانجا موی سیاست تا پیشکفتی حکومت هرما کردستان جیب جیکریه زوربه یا پنابرین سوری کارین کار بدز بخنو خواه پریوه ببن جبر وی حتی راده که آلیکاری ناو دولتی کم بونه یا که حکومت هرما کردستان انجام دایه سرمشق و نمونه جبو همو جیهانه. So the Kurdistan region of Iraq is an example for the world. جبر درفت و کار آسانین حکومت هرما کردستان پیشکشی آواره و پنابران دکه بشک آوان بونه خوادیکارین خواجی وکو سالار پنابر روشاوه کردستانه. لدوه که کارگاه اقدام از راندیه و به دست نزدیکی 120 کریکارن روزانه نزدیکی 3000 پارچه جلوبرگن آفرتان جبو بازارن عراق برهمتینا و پلان دکه بشینا ولاتین دنشی. معملك تقريبا 17 عامل ومدى سبيكر بس نها قالك مازن بي وما تطورش اللي خدك معمل قالك بابين ما هيلا مثلا خلك جنوبي وبغداد واندرا حميتش بين بري وضا بيدري جبر تجارته يعني تقريبا مواكر اغلب يعني النوط وبنج الصدي اشتركي فابن بين فيري يعني تشتي خوب كرن يعني بنجيش صدي صيني فابن هاتنا فيري تقريبا. هرما کردستان سربار قیران دارایی درین خواه با آوه که مروف داستانه جبو آواره و پنابران وکری هشتیه. افددمه که ده کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران پیش بینی کریه حتی داویا سال 2024 هجمار آواره و پنابران لهمو جیهانه زیده به جبو 130 میلیون کسان. جبو روبروبوناوه رکخراوه کوچا ناو دولتی داخوازه 7 میلیارد و 900 میلیون دلاران جو خیرخواز و ولاتین بخشر دیگه.